mo household economies. Ha re bua ka manufacturing industries, ha re bua ka retail, re bua ka Mount Technical College. Go sa le fo se alogane sa sekolo seo mme ke filo motsamai yo ile mona le bogole a re e rile a sena go fetsa dithuto tsa gagwe tsa go roka o ne a tsenya kopo ya madi ka lenaneo la banana mme a simolola kgwebo ya reng e dira sentle. When you have a disability, it doesn't mean that you are disabled to follow your dream. I came to Mateko to follow my dream of fashion so that I can show disabled people like me that you have a dream, it's possible to achieve it. It doesn't mean that when I'm in a wheelchair, my hands still work, I can use them. MTC ke nngwe ya dikolo tsa thuto le ditiro tsa diatla tse di nang le dithuto ka go farologana di akaretsa mo go tsone go betla, go nosetsa ditshipi, go bankanya dikoloi, motlakase ga mmogo le go ithuta go tsamaisa dikgwebo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Wetso lebeletse dikgang tsa Utswana Television mme re leboga thata go bo tsweletse o ntse o na le rona. Tikologo e phepa e ka thusa go itse malwetse a bakwang ke kgotlelesego ya tikologo a ka tshabelelang ba ba nnang gaufi le one. Se se builwe mo Palamente wa Kanye Borwa Rre Lemogang Kwape fa a ne a dule letsholo le banni ba motse wa Kanye go phepafatsa motse wa bone go ba mo seemong se se letsegang ebile se rotloetsa boitekanelo. Ke se go fetse Makwinja. Mo letsholong la go rotloetsa bana le seabe go nna le seabe mo go phepafatseng motse, Dr. Kwape a re makalana a direlang mo motseng o ba supile kgatlhego ka bantshitse bongwe bodiredi jwa bone go nna le seabe mo tirong ya go sala matlakala ya go solofelwang e tla tswelela kgwedi le kgwedi mo dikgaolong tsa motse o ka go farologana. Re mo thulaganyong ya dielo tse re di ipeetseng pele re le mahatshehatshe le re le lehatshe mo mahatshehatseng go na le SDG 13 e buang ka phetogo ya seemo sa loapi le tshomarelo tikologo mo gae re na le pilara ya boraro ya tebelopele ya rona ya 2036 e le one e buang ka tikologo ye e siameng. Yaanong maloba ga re tswa ko UN go ipile ga bolela gore ga ra kgona tse ne re tla di hitlhelela ka re le mo bogareng jwa dingwaga yaanong re itite ka thupana mono Botswana gore re leke gore tsone dio tse di ipeileng pele tse re di kgone. Mohumagadi wa ga Kgose Malope mme Mmasitsebi ga se itsewe a re o itumeletse ke monokeng ya banne ba motse o fa sa le tiro e simologa. The wish is to live in a healthy village e hlwekileng e sena matlakala hobane matlakala a baka bolwetse mme jwalo ka ha le bona batho ba amoetse memo. They come in numbers. Ena ya letsatsi la kajeno ke ya boraro mme ntse re tswela pele. The theme ya our cleaning campaign ke hore our litter, our responsibility e bontsha hore ha re kopaneng re hlwekiseng motse wa rona re skera re ke boikarabello ba the council e le nngwe le boipelegeng, but we are saying as a community, let's do this together. Bopepa ke selo se se tlhokega mo motshelong jwa motho go ruta bana le setšhaba sotlhe ka kakaretso gore se tshwanetse gore bopepa bo bole teng ha motho a nnang teng ha a tsamayang teng ha a direlang teng go bogolo go ntle go le siame go tshwanela ebile go mo tshwanela gore le ena a tla itshwanele le botsogo jwa gago bonne bontle. Tona Dr. Kwape o kopile morafe wa Kanye go nna le seabe mo letsholong le le ta itebaganyang gape le go lwantsha kgokgontsho ya bong mo malwapeng. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Le kana la mabolokelo a madi a mmele mo lefatsheng leno le tsholeditse mosepele mo letsholong la go kgobokanya madi ka go ikopanya le maphata le makalana ka go farologana ka tiriso mmogo le mokgatlho wa Pledge 25 di ka dikgaisanyo tsa kgwele ya dinao tsa monongwaga ba setse ba kgobokantse dipaente tsa madi di feta 450 pele ga dikgaisano tseo di wela. Mamosisiska wa bega go tshelwa madi a mmele ga se mo go helang ka dipalopalo tsa batho mo lefatsheng leno ba tlhokana le madi mo diemong tse di farologaneng tsa botsogo. Mme le fa go ntse jalo madi ao a sentse a tlhaela go tshwara selekanyo se se beilweng pele.
lefatshe leno le santse le retelelwa ke go tshwara palo ya dikgetsana tsa madi tse di tlhokafalang di le 45,000 ka ngwaga. Go leka go lwantsha seemo se, lekalana la mabelo a madi le itshwaragantse le makalana go supa botlhokwa jwa ngwao ya go neela le go kgathala ka mongwe mo lefatsheng leno. Gongwe nka tlhalosa gore kana ka sebusa gore 60% ya madi a ra collectang go yeng ko go ha godimonyana ra tsa mo bananeng. Mme banana re lemoga gore gompieno re setse re na le dikgwetlho tsa dinnotagi, re setse re na le dikgwetlho tsa ditagi. Ko dikolong bana le bone ga ba iketletse jalo jaaka le tlwaelo. Ba bangwe ba re tsa madi a mantsi thata go bone ke ba uniform services, re bua ka masole, re bua ka mapodisi. Mme re lemogile gore ga go lekane jaaka ngwaga tse di hitileng. Overall re collectile dipalo mo yone soccer tournament re kgonne go kgobokanya dipalo di le 450, mme eo ke kgolo e ntsi ka gore ngwaga o hitileng re kgonne go kgobokanya 490, mme o se gore re a go heta ngwaga o hitileng ka gore sentse re na le ba Silibe Phikwe DHMT ntse ba tsweletse ka go aba madi a mmele. Tlhala ga madi a mmele ke kgwetlho e tona ka le mo toropong ya Silibe Phikwe. Dibeke tse pedi di kgona go wela balwetse ba emetse. Tsa gore ba ngwe balwetse ba kgona go direla bo 2 weeks ba ntse ba letetse madi a ntse a seo mo sepateleng. Dikgwetlho gongwe ka nna tsone gore gongwe madi a tswa gone go blood bank ko Francis Town gongwe ba sa gore wa kwana ka nako kana gongwe kwa a ba setsa khadile ko blood bank. Shortage. One of our mandates is giving back to the community, and we felt the partnerships are relevant to our mandate. It's a national call, so we believe that with the little we can bring today, it will make a difference. The reason why I donate is I want to save lives go di pateleng cause go itela gona le dikotsi batho ba latlheletswe ke madi a mantsi, so madi a ka ta thusa bone ba boneng dikotsi tsa tsela. Kgato ke tsere ke kgato ente thata ke le monana ke ta tswela ke ntse ke donate ka gore kgangkgolo tota ke go save matshelo a batho. Go ya ka dipatlisiso tsa lephata la botsogo, ngwaga o fetileng go kgobokantswe dikgetsana tsa madi di le 24,619 go supa kgolo fa go tshwantshangwa le 24,224 wa ngwaga wa 2021. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Wetso ana kana go re lebeletse metshameko le thato Khosimore right ka lo sa bone dumela right go tsamaya jang go metshameko le ke simolotse ba bone morotloetsi nya ra morotloetsa isa bonale ba tsengwa jang pressure right gore ba tsenya morotloetsi ka gore ha re gane ha go motlho but we need this product gore khone gore ne attractive kana ya khatle leitlo la morotloetsi go re ba rotloetsi bang ba ileng gore tle go bua gote sa le ba tsona go ngwe ha le gote majalo a mele khakala le metshameko ha ba sebe sepe bone kana ba sentse ba re ba gorogile ka montso wa bohelo ba ikgogela ko morago ya no ka swetse gore gate go tla tlhola go dira ka tsela ha se gore boikanyego nyana bo a tlhaela ka letlhakuring la mokopi gongwe administrative wise kana ha o le sponsor o tshwantse go lebella tsone dio tseo gore a me transparency democracy go teng right so re dumela gore go tla sia a re dumela right ka gore gone mmehela a mabala one a iwa right so sa le metshameko e simologa nya ga ba ise batle ka dipalo tse it's a proud pullers ke bona ba ileng gore so far ba ntse ba tsweletse ka go ka latelwa ke ba letedi ba bona ra tse di team tsona di tse maikarabelo go bona gore ba dira jang gore ba phule di crowd tse re di thola go mabaleng ka gore gongwe sponsora ha se ka bona stadium se tletsi se ka itseganyana right so re tswele tla ke tsene mo go tsone tsa metshameko tsa Botswana tonight tla go gona ka Thato Khosimore Madume. Setlhopha sa Netty Shots se letse se tshegeditse kgaisanyo ya Netty Shots Cancer Awareness Basketball 3-on-3 e maikaelelo a yone e neng e le go ruta ka kankere ya lebele. Kgaisanyo e letseng e tshegeditswe ko UB Courts e neng ngokile ditlhopha tsa bomme di roba bongwe kwa baneng gape ba tsenela ithutuntsho e neng e tshegeditswe ke ba Journey of Hope Botswana. Tlamelo Montshusi ka pego.
mongwe wa barulaganyi ba metshameko eo ke fentse ditirwa o supile fa itumelo tsa tshologo la batshameki ka maikelo magolo a bona go gasa moletsa ka kankere a lebele o kgone go goroga kwa go bone. As we're all aware that October is a breast cancer awareness month, the goal of our tournament is to simply educate women, young girls and sports lovers alike about the symptoms and treatment of breast cancer, and also to lessen the stigma around the disease. Ba Journey of Hope bone ba supile fa go le botlhokwa gore go itswe ka bolwetse jo ka seo se ka thusa mo gore bolwetse jo bo tsibo go le go sa le nako. It is very crucial that cancer is caught very early, because when it's caught late it is very difficult for treatment. So early detection, we normally preach also for early detection saves lives. So it is very crucial that each and every one of us is familiar with their breasts, to notice changes very early, so that to make it easier for treatment to occur when they are caught very early, when the cancer hasn't spread to other parts of the body. From the teachings that we got about breast cancer, I've learned that it affects women 40 years and above, but that does not mean that it does not affect the younger generation. And that for us to be able to beat breast cancer, we need to consistently check our breasts to check if there's anything that is unusual that we may have. Bafenyi ba kgaisano eo mo letlhakorong la bomme ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse 12 bo gapilwe ke setlhopha sa Elite Queens morago ga go fenya touchdown ka dino di le 12 kgatlhanong go tse 10. It was a really difficult game because we are tired. We've been playing throughout the whole day and all, but we pushed through. We ended up at extra time and we managed to win. So I'm proud of that. But it was a really tough game. I feel like mostly we weren't like communicating. We would just run into each other and that just caused the balance to collapse. Setlhopha seo sa Netty Shots se tla leba kwa Benin ka la boraro go ya go emela kgaolo ya borwa jwa Aforika kwa kgaisano ya African Quest e tla simololang ka la botlhano. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Motshameki wa monogae wa tennis Ndungamile ga wa no fentse sejana sa gagwe sa ntlha sa ITF World Tennis Tour J30 Abidjan ka go padimola Frankie Marshall Hoyman ka wa Ivory Coast ka 6-2 6-2. Penyo eo ya Ndungamile kwa Cote d'Ivoire ne raya gore le ka wana leo la dingwaga tse di 14 le fenya sejana sa bobedi ka tatelano mo kgweding tse pedi a sena go fenya kgaisanyo ya Africa Junior Championship kwa Marrakesh, Morocco. Kgwedi e fetileng e ntse le kwa kgaisanyong eo Naledi ga wa no o fentswe ke Sophie Hetlerova wa Czech Republic ka 6-4 6-2 mo makgaolakgang a di-singles tsa basetsana. Kwa bokhutlong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Yobi Hawks le notwane di letse di tshamekile maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa pulo madibogo wa League ya First Division ya borwa kwa lebaleng la University ya Botswana mono Gaborone Kagiso Molelekwa. Mo mogoteng o neng o ntsha kolobe mo hokong dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka lebelo la khudu fela Hawks ya supa maikelo a yone ditoga ba eta dikota tsa notwane kgapetsa mme maiteko a bone a ba tswela maduo karolo ya nta e tsamaile metso e le 24 ka thogo e nta ya ga bosa mokgweetsi. Le fa go ntse jalo Toronto notwane ba seka ba dira dithogo jaaka Kuzana ya Machezani a butsa setlhopha sa go motshamekong metso e le 6 meragonyana. Noyo ya ga Machezani isa motshameko ka nakong ya go ikhutsa dithopa di ngangane ka nno setlhopha. Mo karolong ya bobedi dithopa tsa tswelela ka maiteko a go batano ya bobedi fela maiteko a bone a retela motshameko o fela ka nno setlhopha. With the performance in terms of results, we'll always feel if we could have taken those opportunities that we created, we could have won the match. But it's a good start for us. We are not under any pressure. We applied ourselves in terms of how we wanted to play. And most of the things, they came exactly how we have imagined and how we have thought and how we have trained them. So we are very happy. We played a very good side. I think they exposed us in several times first half. We couldn't handle the way they were attacking because they were using white players to maneuver on the sides and maybe try to bring the crosses. They were playing 3 up front, a triangle in front of our back 4. So it was difficult for us to manage those young boys. But I think after equalizing 1-1 to us at recess, we tried to fix some of the problems, which I think
I believe second half we came very strong. We came very strong and we managed to play also. We created several chances mo maduong a mangwe a beke ya ntlha a liki ya borwa City Pola e lathegetswe ka dino tsa tharo go e le nngwe kgatlhanong jwa Young Stars. Tlokwe United le Mokgotane Fighters tsona di tshamekile maleka a no sethopa. URI Black Forest e lathegetswe ka nno e le nngwe go lefela kgatlhanong le Extension Gunners. Mochudi Sunday Chiefs le Justice Ngau di tshamekile maleka a lefela sethopa, fa Una Flamingo Santos le Prisons 11 tsona di tshamekile maleka a no sethopa. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Kagiso Molela kwa re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tla ke busetse tiro kwa go kaelo sa bone. Springboks se bue mora ke ne ke sologetse go finaling ha ile ana ke a shoga go bereka mo kana go ile gore rona ra re theogetse ha mme ka hale metshameko e simolola the host le the defending champions me France ha ile go ga yone hey e bodipa ha o kwa e khona they kuri they bona ga di World Cup wela gore France tota yone hela all Africa in Europe e borai ha ba tshameko le mo go yone but are na motshameko mashetla ya na motshameko mashetla ka gore Africa World Cup e ga ya tshameka sentle thata ha le motshameko wa fora raitso ba ne ba betsa di team ka palo e go godimo ene bontsi ba teng kana team re bona re e gateletseng o bona itaola go di trying the penalty were less, tries were more and every conversion went through and ha gona ya le raitso ke go tsena ke mala hela o ntse le bele ya tla re di bona di tla dira ka tsela tla teng raitso wa mile khanya breast cancer ke khanye le gore kgwedi e ke yone yo tlheleng gore bile ka tla go ithekela hempenyana e pinkinyana ke ya pare o tla liba ga itlhole sele mme hela wena ke tla bo le mo teng o tla bo mo go yona ya ga rona ba ba le banga ditlhole lengwe a grele le ko ntle ga tseo mme hela I think tshontswe re tsega tlhwagalo go rutletsa botsogo bo itekanetseng kankere simolola ke dilo tse dintsi mme lifestyle ke ngwa tsonetsa ntla mme hela go itlhola go botlhokwa go itlhatlhoba raitso ra le bogartana tse re lebeletse kgante jang wetso ke ga dikgang tsa rona di wetse mme pele a re lebelele gore ko ntlheng ko tshimologong tota ne di ka tse dintseng jang barui bangwe ba kgaolo ya kweneng ba abelwa dipogo ka lenano la ga tautona gore thuo ya bone e ba ungwele botoka fa letsatsi la go ipelela ngwao ka dingwao ka go farologana le le neng le rulagantswe ke sepodisi sa Serowe le amogetswe ke mokgatlho wa malatangwao memogo tsa tennis motshameko wa mono ntungameli e lene mampudi wa sejana sa ITF World Tennis o e tshwere leboga thata go botsweletseng tswe ikantse rona Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa Dikgomo mme fa le simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono Plateau Primary School bosupa Kasane Airport Main Station bobedi fa re lebelela sentse sa loapi mo itsebeng ano se re sebetsa maru a pula mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno a re swetseng gore a re nesetse pula mo bosigong ba gompieno fa motseng la ka moso gona se tsore go thibile ka kgonagala pula ya dipefo di khadima go dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le kwa Chobe fa mafelong a mangwe gone se se gore go thibile ka bontlhabongwe fa mo phakeleng gore se se go ikutlwa go le mololo go dikgalong tsa gantse kgalagadi le borwa ka 12 go ya go 15 fa dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa le gare go tla ikutlwa go le bothitho ka 17 go ya go 10 fa mafelong a mangwe gone re se se go ikutlwa go le mogote ka 20 go ya go 24 fa re lebela mo tshokolong gone se se go le bothitho go dikgalong tsa gantse kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokone botlhaba ka 20 le boferabedi go ya go 32 fa go bokone jwa le gare gone se se go bo go le mogote ka 34 mo mafelong ka bontsi a kgaolo eo fa mo kgaolong tsa Chobe le Nhabe gone se se go bo go le mogote thata ka 36 go ya go 32 fa re lebelela melo e shang gone go na le melo e mesha mo kgaolong ya le gare fa re lebala botšhatsa ja gore molelo o tswe mo taolong gone go sipa go diphatsa go le go godimo thata lefatshe leno ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko
fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gone re sebetse pula ko Port Elizabeth ga mmogo le kwa Maseru ka 17 ko Maseru 21 ko Port Elizabeth. Fo ko Antananarivo gone se tsore go thibile ka bontlhabong ka 20 Ferabong fa ko Beira Harare le Lusaka gone re setse gore pula di phefo le dikgadima ka 36 ko Lusaka 20 Ferabedi ko Harare ga mmogo le kwa Beira. Ko Jerusalem gone re sebetse pula ka 32 fa ko Blantyre gone se tsore be go apogile ka 32. Ke sone seo se masalo a pine ke le tshwaretse go le kalo boroko. Now on our News Extra, the use of information technology in the health